Voin hi December ni nga sang ni le som ni pali ninga ni a sports news sang kantar lang le anga boxing mangin bultran ang o world heavyweight title call to Daniel Dubois chuan champion Louis Joseph Parker laka title hum hi matum dona Saudi Arabia February ni som ni pali sang ni som ni panga title fight an nei don kum som ni pasari mi Dubois sian September thakan IBF belt hi Anthony Joshua laka ahum hima New Zealand boxer Parker hi kumsom thum pahni mi ni in kumsang ni som paruk le som pariat chung kan WBO title kolin Joshua laka ahlo thungani Dubois sian Joshua anne awangin in rintok na sa takanei dona ache dani kumsang ni som nia Jo Choice anne lo tum nen chuan a in thau to hle Parker hi chiang taka anne thei chuan Dubois sian sum thanem taklo in Joshua ma chon non theyanga ani lo poin December thla in nek tur Usyk le Tyson Fury te chak zok zok ama chon thei don bok ani Mizoram mun sang sanga kan khel tam em ko san pol sang le ezirna in baka klom ngai pol tena inti hlimna le thian zaho anga inti hlimna na kan man na sat tak chu futsal hi ani MFF Futsal League Club te chu AFC Futsal Level 1 coaching course kal te chawin an engkol thei to dona December ni kuwa chonga ni som pali sang ni som ni pali chung hian AFF le MFA Trangkopin AFC Futsal Level 1 coaching course su Ardeng Trauma Indoor Stadium Molpuya abuat saidon MFA Futsal League sang ni som ni pali som ni panga a hian AFC Futsal Level 1 course kallo head coach emo coach atana mga nom chuan remna umdona match khata cheng sang ni zel choi angai dona match dang zela ale zelin poisa choi atul dona ni hetiam din munan din ta ka wangin MFF Futsal League sang ni som ni palin ni nga khel tur club te chuan ang coach te training tur hian antil ngein arin om Division 1 club tan po AFC Futsal Level 1 coaching course tel hi adil theya course fee hi cheng sing ni sang ni zathum ni in AFF cheng sing khat sa khat zariat le MFA cheng sing khat zanga ani don ani coaching course to agin langma se players te tan nakina thil hluzo la thleng thei ani don wang ani Australian cricket legend Don Bradman a khum thin lukhum chu million nuai ni singli sangain Sydney an lilama India poisa chuan cheng nuai zati som ruk pathum vel dai ani Australia cricket team in an khum thin lukhum hi baggy green anti a Bradman hian tun chuma an lilam lukhum hi sangkha zako somli pasari liriat home test series a Indian and machon chumina khuma first class century voiza asiamna ani nge ani Zudio LPS profile sang ni somli pali chu amhor boknan zangkhat che in nek mabak a umta a thole ni zangkhan title fight ma chon thei tur zonna final baka women's challenge fight chu hlo tling takanai ani thole ni zana LPS arena Falkland na in neka hian WBC youth bantam world champion ramthar lunglei tlangwal laldin sanga choi moinan champion kong shen pho chu ani a mipui lom a hlo hle title fight ma chon tura tlingte tukin hian LPS office zar kota anin buka zandaria ta LPS auditorium an puala hun manzui tur ni in anin chawda soi chuakin mai chananin tongang women challenge fight lama bantam weight ta lalbiak ni le elvan lal duat sangete anin nek tok tak zeta just pani ten biak ni an chaktir lain pakhatero in duati a chaktir thunga Mizoram gold som pani la to kum som pakomi duatin October khan Mizoram championship na thiala angam to lo boka awan nei hun la her chuak ri lovin lalbiak ni I chakzo kani lightweight in neka Rudy lalming muani chuan Rebecca lal fakomi laka boxer thamiani na lantira round in lavekin chiang takin achak atira changa top thengin anin nek to ka salem veng boxer in rang taka avelam achua thin mangin harsat na tok lovin ne na achanga Rudy lalming muani chuan he in neka hian thatakin ne na achang theita ani bantamwei ta omega lal ramdinan mani in veng tak chungin akhela ama ang boka in veng thiam Eric lal thangkima a ne ram
judge pakhatin 39-37 in kumsom pariat mi darlong boxer petnem ma se judge panin 39-37 ve nan chaktira ne na bana pharwalin alom jelan tirnan chuata bungbu a thlenchin sanga ti thu soin kaphulo kalom em ani ti in ngai to takin bantamweight ta title fight tur omega lal ramdina atong welterweight national games silver medal la to tu lallo moman veng hlui roll thar zoram saga laka judge pakhatin roundin apeveka judge panin 39-37 in an chaktira fighta telma sakbera champion ngal thei turin kumsom ni pani mi tuipui tlangwalin mabak pakhat che nei to a zirtop ni zana champion lai lalruwa zela haw zelnen title inchu in anin machondon middleweight f thanglianan thashuile tharum anei that chakpui le in atira betzok ma se silal domalaka fiana poimo apal tlanga judge panin 39-37 in an chaktira pakhatin 39-37 in lelam a chaktir thung title chu tur zonna semifinal electric veng lunglei boxer hian tunang bok hian round nung lama jonal ruat sangwa nor ne in a chakto a nikum title fighta atom na changle turin silal shwai tluanen anin tongdon le dona bantamweight lama omega lal ramdinan WBC world youth title lo chuak tu laldin sanga ramlot ramthar lunglei tlangwal ama chandon ane DFB Pokal champion Bayer Leverkusen chuan round of 16 atangin Bayern Munich an pe chuaka thole ni jangkhan Allianz Arena in khela Xabi Alonso now te hian 1-0 in hna an chang Leverkusen tan in khela golom chunhi Nathan Tella khung ni in Bayern in an chanlet na turan nei miu lo awangin Manuel ne wara red card mu an tuar bok nen Bayern Munich Vincent Kompany and Col hian Bayer Leverkusen Xabi Alonso and Col an hne le lo ani Manchester United le England defender Luke Shaw chuan hliama nei le a hun engemoti chung chu in khel theiloin achol le riangai don ni in Manchester United chuan thu chu an siam kumsom ni pakomi Luke Shaw hian Manchester United ta zom nuwa hliama nei hun le a ani tur ang po ani phak lo pha ni in alang Manchester United in an tarlan dan chuan tun malama a hliam ang nilovin hliam dang ni in an soi England international Luke Shaw chuan hun har satak kalo ma chon to thina kapal tlang don hnaya mo ti lai takin hliam dang wangin ka chol le ri angai thin soi po sha kati tak zeta natna in min tlak bok na sa a ani na taka chuan tun lai hi katana hun har saber ani hialang hliam han nei le chi mai chu rilru abai vaya kapik mup mai ani ti in Luke Shaw chuan asoi Board of Control for Cricket in India BCCI noya T20 in elna Syed Mushtaq Ali Trophy khel meka Mizoram chuan an kingpui Meghalaya chu wicket rukin an hne Group A match Rajkot Gujarat khel ni in thole ni tlai khan thum vora Meghalaya chakin vuak masakan thlaka over 20 chungin run sa som pakhat siamin wicket riat an hlo Mizoram captain Bobby Zo Thansang ale ke van ro tlingan wicket khat veven la a state pona chonga la KC career pa le Mohit Jangratan wicket ni veve an labok Mizoram lapin bet vele in opener Agni Chopra chuan run som nga paruk zat siamin a out lawa Joseph Lalthan Kuman run som ni paruk siamin partnership chata kan nei ti alang all sam takin Mizoram in an target an phatheya Mizoram hian an match nung beratan voina Hyderabad an machona he changchin buat sai lai hian result ero kan hreman talo ani Manchester City manager Pep Guardiola chuan an midfielder Kevin De Bruyne nen an inkara boina omlo ti soin in khel tur than chung changa du sakbi ka nei lo ti a soi tel bok Kevin De Bruyne hi season masa tram khan hliam in atlak bok fowa tun season apo a hliam le bok tun season Premier League match bi ka voili chau in khel bul tran to zinga latelin hliam wangin hun rei taka chola alo kir le no substitute bench atangin a lu thina a hliam dam nuwa a in khel za chu minute somsari pani chau tlingin Liverpool an hne lo chumpo khan hun top ma minute so pani chau oma alu tramani Belgium midfielder hian chanchin bumi te ma mahun ala chian lo thu a soi zau zawa season thara Manchester City jersey a hazui zel don empty a soi chiang thailo ma se tun din huna chuan an inkar thane in Pep Guardiola chuan a soya mi te chuan Kevin De Bruyne ne na buena nei le in khel tamtir du lo ang 10 min sai thin
ani hi chu player thabi ka nia abik takin thingpui te goal bul hnaya hla om thin ani chu tiang mi chu engwanga chhor du lo nge kan ni ko tang ti in ka zo let na zo na hi lo chang te se ti in a zot leta season ma sa kan liam wangin thlanga a chola tun season a po liam wang bokin thlan ni a chol atak sadin mun kan ngai tu sakangaya thataka in khele tur chuan huna mamoni ti in asoya kumsom thum pathum mi Kevin De Bruyne aya ball pe thiam big ti hi mitam jok chuan kan nei kher lo mai thei Kevin De Bruyne hian ni zana Manchester City hi in khel bul tran chungin aron kai shoi le ta a ni zan in khela hian Manchester City captain Ben Frank to chu tuna kan soi lai mek Kevin De Bruyne hi ni in mesom pakhan set azona an chak to lo nu a Kevin De Bruyne hawa inlan Manchester City chuan Nottingham Forest do mi khwalin sithum fain City ne nan chang he in khela hian Kevin De Bruyne chuan minute rate na leka a thian pa Bernardo Silva pet goal tur asiam saka Silva goal magin City in ma an suai a chanchin kan soilak me Kevin De Bruyne vekian Jeremy Doku siam sak mangin minute somthum pakhatna City goal ni na khungin Erling Haaland na siam sak mangin Jeremy Doku chuan minute somnga pasari na goal khung vele in khel pumpuya ball position 66.6 lai chang thei tu le shots voi som pasari an nei atanga voi sari target a ball pe thei tu Manchester City lam chuan an record chetak me som pakhat chun an chak lo zon to na chu Nottingham Forest taka thai chia in an player poimo Kevin De Bruyne hawin ne na an chang Everton chuan an khel mola Wolves lo mi khwalin Everton lam hian 4-0 in ne na an changa Ashley Young Mangala Dawson te chuan he in khela hian goal an khunga Newcastle United chuan English Premier League a hruai tu Liverpool an lo mi khwala team ni te goal thum ve ve pein an in ne to ka Newcastle United tan Alexander Isaac Anthony Gordon le Fabian Schär ten goal khungin Liverpool tan Curtis Jones le Mo Salah ten goal khungin team ni ten point khat ve vem hlo chuak Southampton khel muala leng lu Chelsea chuan 5-1 setin ne nan changa Chelsea tan Axel Disasi Christopher Nkunku Madueke Cole Palmer le Jadon Sancho ten goal khungin Southampton tan Joe Aribo chuan zangna domna goal akhung ve bok Aston Villa chuan Brentford lo mi khwalin mual nei tu Aston Villa tan Morgan Rogers le Watkins baka Maticas ten goal khungin Brentford tan Damsgaard chuan goal khungin 3-1 in Aston Villa ne nan chang Arsenal khel muala leng lut Manchester United chu mual nei tu Arsenal lamin sini final lo tloma hein khela goal khung tu hi Jerome Timber le William Saliba te ni in corner atanga ball kal zela atanga goal lut ani Emirates Stadium in khela hian team ni te hian ball possession na anin thlau lo du na mol nei tu Arsenal lam chung dung lakin 50.3% ball an chan lain Manchester United lamin 49.7% ball an changa Arsenal lam hian shots voi sompali an nei changa voi ruktar ke ta kalin Manchester United in shots voi nga an nei changa voi ni tar ke ta akal thung ade Carlisle Hall English Premier League khelzo ani nuwa Liverpool chu mashwai tu an ni chun zom ta thawa tun din huna English Premier League lama hian match som pali khelatangin Liverpool in point som thum panga an humeka Chelsea chuan dotin point som ni pariat an mu a Arsenal in point som ni pariat bok mu in Manchester City chu point som ni paruk an mu a Brighton Hove Albion chuan point som ni pathum an mu a Club liandang Manchester United chu point som pakwa mu in som pakhatna an ommeka champion no moi choi to Leicester City chu point som pathum mu in som paruknan om ve mek boka Tottenham Hotspur chuan point som ni mu in pariat na din mun an lu mek bok ani football thu noi sang sang kan tarlan chun zom le anga he content big chu kan du tok don ani Liverpool legend le Sky Sports a pundit ni mek Jamie Carragher chuan English Premier League history a coach ra ati panga athanga pakhatna Pep Guardiola thangin padina Sir Alex Ferguson athanga pathumna Jose Mourinho thangin palina Jurgen Klopp athanga pangana Arsene Wenger athang thung ani English Premier League Golden Boot voi ni chin dong thei player pakwa an oma Thierry Henry chuan voi li dongin Alan Shearer chuan voi thum adonga Harry Kane le Mo Salah te pon voi thum dongin Michael Owen Jimmy Floyd Robin van Persie Didier Drogba le Erling Haaland ten voi ni thuk an dong boka
an ni ho striker zinga hian tunge tha kan ti berle ni zanin khel sang ngai ven lo tak tak a om rualin ngai ven lo lem lo te po a oma in khel ngai ven lo bika chaklo zo lim Ruben Amorim chuan set piece khan game ati top chiang mani ti in asoya Arsenal in Manchester United lama open play atangin goal an khung lova corner voiceom pathum an mu atangin voiceom pakhata United in veng theima se tum ni ero anin veng zo tangang lova Manchester United lamin goal an chua pha ta ani mitam takin khovela football khel thiam bera an ngai chu Lionel Messi ani Lionel Messi hian Ballon d'Or tumriat dong to in FIFA World Cup le no moi dang sang te choi thei zong choi kim to ani Lionel Messi chuan hairstyle nal beremo tak samoi beremo kamamo lowa ka kea bol da ula kati thei ka mu ti rang cheu ti in asoya engele football fans tam jok te khan Lionel Messi thu soi hi kan pompui zong ani emle Cristiano Ronaldo chuan apuitlin tak se to thu soin hun harsa le hun thim berpo tum engom zat mai apal tlang to thu asoya heng hun harsa apal tlang te hian miro pui zoka asiam thu le do theina na satak ama a anpek thu Cristiano Ronaldo chuan asoibok football fans tamberte kanril ro lo lang thin chu Lionel Messi soilain Cristiano Ronaldo lo lang hal thina chu tiang bok chuan Cristiano Ronaldo kan soi rualin Lionel Messi alo lang bok thi ani